Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing Pynibor jong wayu breu balatip kerteng kumu Billu Taro persya ya kajing maham jong ka Khadc Hills Autonomous District Council kala pelong ya Chief Executive Member jong ka Council uba peniat sing CM ban Hiar jurip hi dalade ya ka way ka jaka balati kendo beain da wayu reu shimet ha ka way ka jaka ka bahab hapo upur usam jong ka sinong Pilangkata ka sinong ka badon ha khapu jong ka jela Meghalaya bat ka jela Assam. Haga jinge keren bat gilat patai kubor, haga arfu pratarik unailur arjar arfulai. Uba penyaj ulayatu baga District Council kaladep pak penlong ya ga jing toket, bat pak ru ya ga show cause notice show Billu Taro ba unsange no mardor ban ti kendo beain, bat ban shalan ya kendo, syaga jela Asam haga por menmiet. Uba penyaj ulamaham teng ya Billu Taro lada udang yai beteng ban ti kendo beain nagane ga jaka. Ka council kan mudui baik daga ejahar syagi pulit jong ka Ribhoi district. Yau ba penyai la senran lang dagi magistrate bat ki pulit ka Ribhoi lem bat ki khot jong ka KSU bat HNYF na Ribhoi district. Ya, Deputy Secretary Charge Tuklar, Department of Council, file jaka complaint sa magistrate, DC office, but FIR si police wedding. Tenre dang mentak patang yo tip ba dang menen la penpoi ka jingkho NOC jika usi rat ba melit ba kan ni kim la ai kan nu ka jingbit yang mentak kin pha so ini ka kam sha ko try jong jaka de Billu Taro Hindi lakan lu sila aja juga mentala kan ka 5 days lah siang 5 days sempat air fly kaya ada kadang ka observation buang kita inspector bonus ini kenapa unang comply and he is still digging the song. Nomor bersih ni tak pun media report ni ba tak sedang dia. Tingim tip nomor ba haduk menta ni la pha jingko banyo ye ka ye kikot slaban pensisha manu balong try. Dan nomor ba kade atat ka kaput ka jela Assam bat yo khendo nang ni la ti melara sya. De nakalian kan intip bat dan record balale ni takam adin ka syukur su empat yo reply empat yo cuba hadu menta kamut ngimtip kapnu kan ke area jo ni kan berapa te kajingwan kajungi hang ni po snong Pilangkata menta kasingi kajing semran lang lengkat bagi samla noilam na kiseng balang kum ka Khadc Students Union jong kan ka them Ribhoi ka HNYF bat kiwe kalong halor bengiyo jingtip dangshen bakala don kajing ti kendo claim kanu kajing ajing bit nakaliang ka district administration na ka district council ni na ka hima hang ni po snong Pilangkata ka bangi I mentah ni lum bahe Belati you ni kendo balakit shimit siapa Assam. But nakaliang jungi tang mesenyo jingtip dang tang shiteo tam menshwa ngila one lapha eki officers jungi sini bala ai ka shukos you ni u try jong ni ka kendo bakam balong try. But ya kata ngila issue kumba sandrus ngi kini ka shukos notice ba unhab banjubab hapo ka Khadc
kumno long try kini ka khando but hab banwanra wat ikikot kisla kidulir ki ba pensisha ba utau beri bakam long try te hadu menta pat ngimpat yo kanu ka jing kanika jing tip banwan yathu shingi habe di nika jingja te nakaliang jongka council dang mensisngi ru mensimit nilai i biang po ke media ada kajing yarap jing pai ba sinika shnong Bomarjan bakla don biang kajing ti bian ni kondo nang ni bat bandra sya asam te klapen pitari ngi namar bawat tang ka syukos ke beningkong ru 4 jubab rela sedang biang kakam namar haka syukos ngi ong badi ben pensange lut chisundan hikam klempat wan ban ajubat bat ben pensisha ki kot islah bedi jinglok trai ka kondo te mentang ngi lawan hiar dalade masyukwa ben pentip pada kumno hapo sisngi asngi hab ban penpoi nak ki ya ka jubab nakal yang jo kini kibri bakam kini ka caka rai ngayo jingtip bakal don ka jingtho ka bapoi ka application sya si meliam dang menin ka sngi ban pan jingbit te kata ka jingpan jingbit kan ya laga jong rai ya menta kini kibri ki bakam ya kini caka kin hab ban jubab sya hapo asngi syaka council te bat nalor kata ru ngilabu dah kekendon bala dadang wan tray shibit minmit na lalashay ngim ban se ban hab ai bat bla batha yo deputy secretary jong ka council ban ai dah kawe ka formal complaint ne ka jing ujor syaka district administration but ka FIR syaki police ban kem mardor uni breu uba le ya like ya ka an ka bala don hapo ka council te kani ketika jingawan ke jungi nget scam da ka jinga kershan lang ringkat nak administration ke hima meliam nang taki samla nak seng balang KSU H1F bat kiwe nget scam ba kani ke jingwan jungi kan long ka bejob hani singi